Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 aho twongeye kugaruka muri studio kabisa kugira ngo turebe uko ibintu byifashe cyangwa situation iri kugaragara kugeza kuri isaha iri kuranga kugeza kuri isaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ari nayo mpamvu nsaba buri mwe uwari wese duteze yombi cyangwa se ukurikiranye ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho ko atajya kure ya Region Info. Ku muntu utarakanda subscribe kuri Barore TV, nyarukirayo kabisa kubw'urukundo kubw'ineza yawe, nyarukirayo ubundi dukomeze kugenda tubana. Hagati aho ngaho abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bongeye kugaragaza ko bashaka kugaruka mu mujyi wa Uvira ku gisobanuro kivuga yuko ngo ingabo za guverinoma ya Kongo zaba ziri gukora ibikorwa bibangamira cyangwa se byo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iyo ni mu 23 nyuma y'iminsi mike bavuze ko bashaka kuva bavuye muri Uvira, bongeye gutangaza ko mu by'ukuri bashaka kwigarukamo. Ntabwo biri bworohe, ubutegetsi bwa Kinshasa noneho bwaritize baravuga bati iyi mikino tumaze kuba twayihaga, ati twiteguye gukoresha imbaraga zose zishoboka, avugwamo drones mu guhagarika umutwe wa 23 ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru atugera avuga ko M23 uruhande rwa guverinoma rugeranya aho bita Sange ruyishushubikana ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi umugabo bita Lawrence Kanyuka nawe akomeza avuga ati ntago turi ubuhagarare naka na gato. Paris, guverinoma y'Ubufaransa yongeye gushimangira ko ari ngombwa guhagarika ibitero bya 23 ndetse no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Bashimangira ko bashaka ko amasezerano ya Washington ndetse na Doha yubahirizwa. Umwami Philippe arashishikariza Felix Tshisekedi gutegura ibiganiro rusange ku rwego rw'igihugu kandi asezeranya gukangura ibihugu by'i Burayi ku bijyanye n'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere ya Maxime Prevot. Ubwo aho ngaho Perezida Felix Tshisekedi yarari aho bita i Davos, niho yari hari kabisa, aza kuganira n'umwami Philippe, umwami w'Ububirigi. Ngira ngo mwumva uko situation iba ihagaze. Hagati aho ngaho tugufitiye n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugarukaho cyangwa se tuza kurebaho mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu. Ari nayo mpamvu usabwa kutaza kujya kure, mu by'ukuri ugomba kudukurikirana 5 kwa 5, ugomba kuba wadukurikirana 5 kwa 5. Ikindi kandi cy'ingenzi, ndasaba abantu ko munyarukira mu group yacu ya WhatsApp. Ndasaba abantu rwose ko mwakora icyo gikorwa, tukarushaho kugenda tubana neza. Ntabwo turi buze kwizimba mu magambo cyangwa se ngo mu by'ukuri tuvuge byinshi, ahubwo tugiye guhita turasa ku ngingo twimata turatudondosha muri aya makuru kabisa, tureba uko bimeze. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kuba uri hano ugatega amatwi ukumva uko bimeze. Atwinje nta gutinda. Inyeshyamba za 23 zatangaje ko ngo zifite umugambi wo gusubira mu mujyi wa Uvira, aho zivuga ko zibiterwa nuko ngo igisirikare cya leta Kongo FARDC ngo kiri gutoteza abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri uyu mujyi. Nyamara amashusho yizewe ngo akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kandi yemejwe n'ibitangazamakuru byinshi byo mu gihugu, agaragaza ko imiryango myinshi y'abanyamurenge iri muri Uvira irinzwe neza n'ingabo za FARDC kimwe n'abandi baturage bose. Mu itangazo ryashyizwe hanze na diaspora y'abanyamurenge nayo yavuze ko ngo mu by'ukuri ngo haba harabayeho igikorwa cyo kwereza ku gahato bamwe mu banyamurenge hakoreshejwe inyungu za politike. Muri icyo gihe kandi ngo abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu kubera umutekano muke, ariko nibahabwa agaciro n'inyeshyamba za 23 nk'uko bigenda ku bibazo by'abanyamurenge. Abasesenguzi benshi bahise bemeza ko izi nyeshyamba ziri kurushaho gushyira abanyamurenge mu kaga, zikabashora mu bibazo bikomeye mu gihe mbere y'uko M23 igera Uvira babanaga neza n'andi moko yose. Ati kuba M23 yarageze aha ngaha nibyo bishaka kuba impembero ndetse n'intandaro y'ikibazo, bitewe n'icyo bita
inyungu za politiki. Hakurikijwe amakuru aturuka mu baturage muri aka gace, ngo Claude Nanga ageze ejo bundi i Bukavu ayoboye itsinda rinini aherekejwe n'abanyamakuru bashyigikiye inyeshyamba, agamije gukoresha ndetse no gukangura no gukwirakwiza gahunda ijyanye n'ikibazo cy'abanyamurenge, kikaba igikoresho cya politike no kugishyira mu isura ikabije. Mu mashusho yemejwe ko ari ya nyayo hagaragaye Moise Nyarugabo ageze ijambo ku miryango y'abanyamurenge ku biro bya Kamanyora, aho yavuze ko amagambo menshi ashishikariza urwango n'amacakubiri, ngo rwose niyo yari yuzuye speech yavuze. Mu by'ukuri nk'uko bigaragara ati ni ikinyoma, FARDC ntizigera igaba ibitero ku banyamurenge. Mu makuru akomeje gusohoka guhera ku munsi w'ejo tariki 20 mu bitangazamakuru, harimo ibitangazamakuru bivuga ko ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zakoze ihohoterwa ryihariye rigamije abaturage b'abanyamurenge mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko inyeshyamba za 23 zivuyeyo ku itariki 17. Ibi rero byagaragaye muri bimwe mu bitangazamakuru kugeza uyu munsi bishyigikiye cyangwa se bifata uruhande rwa M23. Ibirego byashingiye cyane cyane ku ifoto ivuga ko igaragaza ihohoterwa ryabereye Uvira, ariko nyuma yo kwigenzura neza byagaragaye ko iyo foto yasohotse bwa mbere ku itariki 7 Mutarama 2020 kandi yafatiwe mu gace ka Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bityo rero iyo foto mu by'ukuri yabayeho mbere y'imyaka myinshi, byavuzwe ntishobora na gato gukoreshwa nk'ibimenyetso by'ibyaha muri uku kwezi kwa 2026, kuko urumva harimo n'ikinyuranyo cy'imyaka 6. Kubera iyo mpamvu FARDC bahise bavuga ko mu by'ukuri nta bitero biza kugabwa ku baturage b'abanyamurenge, ahubwo hagiye gutangira kampeni zo gukumira mu by'ukuri ibi bintu byazanwe n'umutwe wa 23 mu kubihagarika ndetse no gukomeza kubishyiraho akadomo. Ni mu gihe kandi nanone mu yandi makuru ari kutugeraho kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri isaha, Ubufaransa bwongeye gushimangira ko bushaka ko amahoro n'umutekano biboneka hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse buvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo zigomba kuhava 23 zigahagarika ibitero byayo. Reka turebe nabyo uko byifashe. Ni mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubufaransa bwongeye gushimangira ibi ngibi. Guverinoma y'Ubufaransa yishimiye cyane mu by'ukuri ibikomeje kugerwaho ndetse n'ingamba zikomeje gufatwa. Nkwibutsa ko Ubufaransa ni kimwe mu by'ukuri mu bihugu bikunze gukurikirana cyane ibibazo by'aka karere, kuko nk'ubu Ubufaransa rwose bari mu bambere bashaka ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwa. Hanyuma cyamara gufungurwa, iki kibuga cy'indege kikajya mu by'ukuri mu maboko ya guverinoma nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Haracyari intambwe zigenda ziterwa, ariko Ubufaransa nkubutsa ko bwageze no ku kigero cyo kuvuga ko mu by'ukuri bwiteguye gushyigikira cyangwa se gutanga ubufasha kuri uyu mushinga, binyuze no mu mafaranga cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi, kuko ubu hamaze gukusanywa miliyoni 850 z'amayero zigomba gushyigikira ibikorwa byo kwita ku baturage ndetse hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko Ubufaransa mu by'ukuri ari ikintu gikomeye cyane. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagiye atera intambwe zikomeye, aho yagerageje guhuza abakuru b'ibihugu kubaganiriza kugira ngo, ubwo ndavuga uw'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo iki kibazo kiri mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibashe kuba cyakemuka, nubwo kugeza magingo aya ngaya hagishakishwa inzira zo gukemura ibi bibazo mu by'ukuri, kuko byamaze kugaragara ko hari ikibazo gikomeye cyane gisaba imbaraga nyinshi, ariko Ubufaransa ntabwo bwigeze bucika intege. Bati rero ingabo z'u Rwanda zivugwa ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba kuba mu by'ukuri zahava. Ubwo ni Ubufaransa. Ati kandi ibitero M23 irimo iragerageza gukora nabyo igihe kirageze ngo bibe bihagaze. Ati igihe kirageze rwose ngo bibe bihagaze. Sinzi niba biza gukunda ko ibyo Ubufaransa bwatangaje byubahirizwa,
dukurikije situation mwagiye mwibonera. Guverinoma y'Ubufaransa yashimiye inama yo ku rwego rwo hejuru yerekeye guhuza ndetse no gushimangira inzira z'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga bigari yabereye i Rome muri Togo ku wa gatandatu ushize. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubufaransa ishinzwe ububanyi n'amahanga ku wa mbere tariki 19 Mutarama, Ubufaransa bwongeye gushimangira ko bushyigikiye igikorwa cya Bwana Faure Gnassingbe, perezida w'inama y'igihugu ya Togo akaba n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union mu gushaka igisubizo ku ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama yari igamije gushyigikira imbaraga rusange zo gushaka umuti wa politike ku kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, ikaba ikomeje inzira z'amahoro za Rwanda na Nairobi. Ubufaransa bwasabye impande zose bireba kubahiriza amasezerano yafatiwe mu biganiro bya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse n'ibyaduha hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC-23. Ibyo biganiro byose byashyigikiwe na Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nyuma y'ibitero bya M23 bifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda, ngo Ubufaransa bwagaragaje ko ari ngombwa cyane ko habaho kugabanya umwuka mubi, guhagarika intambara burundu mu buryo burambye kandi bugenzurwa, guhagarika ibitero bya M23 ndetse nuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa busaba ko amasezerano ya Washington na Doha yo ku itariki 15 Ugushyingo yakomeza gufatwa nk'icyerekezo rusange cya politiki. Ibi byifuzo byongeye gutangwa mu gihe nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye yitangira cyane iki kibazo, ndetse nubwo perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda bashyize umukono ku masezerano ya Washington, umutekano ku butaka ugikomeye kuba mubi. Kinshasa na Kigali ntibumvikana ku buryo bumwe ku buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza ibyo rwemeye mu biganiro bya diplomasi, by'umwihariko ibya Washington biyobowe n'ubutegetsi bwa Trump. Nako bigenda ku biganiro bya Doha hagati ya Kinshasa na AFC-23 biyobowe n'umwami wa Qatar. Ibyo biganiro ntibiragira umusaruro ugaragara ku butaka, nubwo byari bigamije kunganira amasezerano ya Washington no gukemura imizi y'ibibazo nko gusubiza ubutegetsi bw'ibihugu mu bice byari byarigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. Ingamba nyinshi zari zaremeranyijweho zirimo guhagarika imirwano, gusinya amahame ngenderwaho n'amasezerano rusange ntizirashyirwa mu bikorwa. Uku kudindira kwa diplomasi gukomeje gutuma imirwano ikaze ikomeza hagati ya AFC-23 ishyigikiwe n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi ibiganiro by'igihugu bigomba guhuza abanyekongo bose byasabwaga n'abanyapolitike n'imiryango itandukanye ntibirahamagarwa. Nyuma yo gutangaza muri Werurwe 25 ko yikuye mu mwanya w'ubuhuza, Angola yongeye gutangira kwitwara buhoro buhoro muri iki kibazo, igirana ibiganiro n'impande hafi ya zose birebwa n'intambara. Muri urwo rwego kandi Togo yateguye inama yo ku rwego rwo hejuru igamije guhuza ndetse no gushimangira inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngira ngo urumva ko Ubufaransa bwongeye guhaguruka bukavuga buti turafata hasi hejuru, ariko byanze bikunze ibibazo bibashe kuba byakemuka. Ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ingutu, ndetse abenshi haba abanyapolitike haba mu by'ukuri abasesenguzi bavuga bati hakenewe imbaraga z'umurengera kugira ngo igisubizo kibashe kuba cyagirwaho cyangwa se kibashe kuba cyaboneka. Ati nta bintu byo kujenjeka, kuko ni habayeho kujenjeka mu by'ukuri byarangira bigenze nk'uko ibindi byagiye bigenda. Ibiganiro rero byabereye aho bita i Rome muri Togo, byari bigamije kongera gukaza cyangwa se gushyira imbaraga cyangwa se kuminjiramo agafu muri ibiganiro n'amasezerano bigenda biba mw'abantu mwe, ngira ngo bamwumva uko biba bimeze hagati aho ngaho. Dukomeza cyangwa se tujya no ku zindi ngingo, ntabwo turuze kugaruka kuri ibyo byonyine gusa. Ngira ngo murabizi ko tuba dufite amakuru menshi cyane abajyanye n'iki kibazo kugira ngo umenye aho ibintu biri kwerekeza. Burya ntabwo imirwano cyangwa se intambara ntabwo burya bari ukurwana konyine gusa, n'ibindi byinshi bihishe inyuma. Ntabwo bari kugenda hariya ngo abantu barwane byonyine gusa, bari jya umenya ahubwo ugomba kumenya n'ibindi. Nk'ubu ngubu andi makuru amaze kuba yamenyekana, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri ngo yaba yongeye gutegura ibikorwa mu by'ukuri byo kugera ku gisubizo cyangwa se kugaragara
muri gahunda zigamije gushaka umuti w'ibibazo. Uraza kwibaza ati se biri kugenda bite cyangwa se birimo birakorwa bite? Niyo mpamvu nanjye ndaha kugira ngo mbe nabikubwira kabisa, turebe uko byifashe. Uko bimeze rero, umwami Philippe w'Ububiligi yashishikarije perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi gutegura ibiganiro by'igihugu biriwe n'impande zose. Anasezeranya ko azashishikariza ibihugu by'i Burayi kwita ku kibazo gikomeye cy'ubutabazi kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byabereye mu biganiro umwami Philippe yagiranye na perezida Felix Tshisekedi kuwa kabiri, ubwo bitabiraga inama ya 56 y'umuryango mpuzamahanga w'ubukungu iri kubera i Davos mu Busuwisi kuva ku itariki 19 kugeza ku itariki 23 Mutarama 2026. Bagiranye ibiganiro ku bibazo bitandukanye byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu n'ikibazo cya politike kiri mu gihugu, nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yabitangaje ku rubuga X. Ububiligi bwongeye gusaba umukuru w'igihugu cya Kongo gutegura ibiganiro by'igihugu bihuriweho n'impande zose. Ibi ni igitekerezo kimaze igihe gishyigikirwa n'amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi, akaba abifata nk'ingenzi mu gukemura imizi ibibazo bitandukanye buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Prevot yavuze ko igihugu cye cy'Ububiligi gikomeje gushimangira ko gishyigikiye igisubizo cy'amahoro ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kubahiriza ubusugire bw'ubutaka bw'icyo gihugu. Yanasezeranyije ko Ububiligi buzaharanira ko ibihugu by'i Burayi byita bihagije ku bibazo by'ubutabazi bikomeye abaturage bo mu bice byagenzurwaga n'umutwe wa 23 bari kugiramo, aho abaturage babayeho mu bihe bigoye cyane. Yongeyeho ko Ububiligi bukomeje kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wiyemeje gushyigikira amahoro n'ituze, mu gihe igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu gikomeje kugarukwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rya politike n'imibereho myiza ryitwa Suiva la RDC rifitanye isano na Joseph Kabila hoze ari perezida, byagiranye ibiganiro inshuro ebyiri na perezida wa Angola Joao Lourenco. Ku ruhande rwa Kabila basabye ko guverinoma ya Kinshasa ihagarika inzira y'ibiganiro bya Doha n'inyeshyamba za F23 niba koko ibiganiro by'igihugu bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, abepiskopi ba Kenko n'abapasiteri b'itorero rya ACC batangaje igitekerezo cy'ibiganiro bya politike bihuriweho nabo bakiriwe na perezida Joao Lourenco. Ibi byabaye nyuma y'aho Lourenco ahuriye na perezida Tshisekedi inshuro ebyiri mu gihe kitarenze ukwezi kumwe i Rwanda. Amakuru atandukanye yizewe yemeza ko n'abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baganiriye na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uriho ubu mu rwego rwo gutegura ndetse no gushyigikira icyo gikorwa cy'ibiganiro by'igihugu gisabwa cyane na opposition ndetse n'imiryango ya societe civile yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo rero ni amwe mu makuru abakomeje kugenda amenyekana. Ni byinshi rero tugenda tugaruka ngira ngo mumaze kuba mwabimenyera ko tuba tuhafite amakuru menshi cyane ku bijyanye n'iki kibazo cya hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri rero ndagira ngo nkubwire ko hari ikindi kibazo cyugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni indwara y'igituntu. Nyuma yo kuvugwa muri rucuru kesi zigera kuri ku bantu mu by'ukuri abantu 200 bose, ubu aho bita Masisi naho iki kibazo cyongeye kuhagaragara. Masisi rwose ngo Masisi biravuga ko harimo kugaragara ubwiyongere ku bwandu bw'igituntu. Abantu bagera kuri 344 ngo bamaze kwanduzwa kuva mu ntangiriro z'umwaka no 2025 nk'uko imibare yatangajwe na Flori Kuboya ibivuga, umuforomo ukurikirana ibijyanye n'izi kesi mu bitaro ahangaha muri Masisi. Urumva ko ni benshi cyane nk'uko uyu mukozi ushinzwe ubuzima bivuga mu gahunda yo kuvura abarwayi barwaye igituntu muri iki gihe. Mu by'ukuri biragaragara ko hiyongereyemo ingufu. Flori Kubuya asobanura agira ati abarwayi mu by'ukuri kugeza uyu munsi baragera kwa muganga bafite inkorora idakira. Mu by'ukuri ati rero hakenewe imbaraga. Mu byo yagaragaje cyangwa se mu isura y'ibyo avuga, we yemeza ko hari kugaragara ubwiyongere bw'ubwandu bw'iyi ndwara cyangwa se bw'abanduye iyi ndwara, akavuga ko hatagize igikorwa bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane rero mu by'ukuri hano muri ibi bice. Murabizi rero ko iyo ari indwara iba inakomeye cyane. Ubwo rero ngira ngo murabyiyumviye cyangwa se mwumvishe uko bimeze kugeza kuri ubu ngubu.
ndetse bumaze kuba mwabimenyera ko tugenda tubagezaho amakuru menshi cyane. Hagati aho ngaho Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike bivuzwe inyeshyamba za M23 ngo zaba zarakoze inama rusange mu mujyi wa Kamanyora ku wa kabiri tariki 20 nk'uko bivugwa n'umwe mu bagize societe civile muri ako gace, wavuze ko nyuma yo gusohoka rwose ngo Uvira M23 yageze hano igakora inama. Iyi nama se yari igamije iki cyangwa se n'ibiki byavugiwemo? Urumva ko nyine barimo gushakisha ingamba ndetse n'uburyo bwo gukomeza kurwana mu bice bigiye bitandukanye. Amafoto ndetse akaba yagaragaye, ubona ko bumiwe cyane rwose, bari kwibaza ibirimo biragenda bibabaho, nkuko byakomeje kugenda bigaragara. Aho ngaho rero naho bita ikamanyora niho iyo nama yabereye, havugiyemo amagambo ngo akomeye cyane, ariko byongera kugaragaza icyizere gike abarwanyi ba 23 batangiye kugenda bagira mu kubona ko rwose barimo baragenda basa naho batsindwa cyane.